Darko Birjukov, prva pripravljalna tekma v tem pripravljalnem obdobju z Aluminijem, na koncu sicer poraz 1-0, vendar kot vemo, te tekme ponavadi rezultatsko niso tako pomembne. Pa dobro, svaka tekma rezultatsko je pomembna, ampak v vsakom primeru ni najbolj pomembno. Mi smo odigrali tekmu proti kvalitetnega nasprotnika, proti kvalitetnemu nasprotniku. Sigurno je tekma dosegla namen, fanti su se istrčali, to je prva tekma, to veliko tudi sa žogom nismo delali, v vsakom primeru zadovoljan sam sa tekmom. Še enkrat pravim, tekma je dosegla svoj namen. Videli smo na delu prvega od 3 novincev, kako ste zadovoljni z Jakom? Pa kot za sve ostale, kako sam rekao, bistveno je bilo da se isteče, da malo začuti tekmu, kod i svi. Jaka je dobar igralec, kvalitetni igralec, jaz mislim da bo sigurno pojačanje u tem delu, spomladanskom delu prvenstva, odvisno od njega, sve, od dela, kako bo delao, kako bo igrao, kako bo trenirao, kako se bo obnašao, tako bo tudi imao status. Jaz mislim da bo sigurno u redu. Za vami je prvih 10 dni priprav, ko ste zadovoljni s temi uvodnim delom priprav? Pa zadovoljan sam razno tega da smo na umetni travi, kar ni najbolja zadeva, ampak v svakom primeru najbolj optimalna zadeva v tem momentu, zaradi tega, kjer je posod pretrdo, tako da evo, če bi bili na nekoj naravnoj travi, pa če bi bilo to temperatura dovoljevala, bi bio bolj zadovoljan, drugače pa sve poteka onako kako smo si zamislili. Počasi tudi danas, ne vem, 7-8 igralca tudi ni igralo zaradi neke preventive, zaradi umetne trave, zaradi duge pauze, tako da počasi bo sve pošlo na svoje. Hvala lepa in srečno. Hvala.